tendi ndonete MCS bamwe ba kaunti ya Meru bakiuga mirandira governor Kawira Mwangaza ethere twakigwetaga mingi atirikitie na nembekira mabukuni ati nimiriku. Nkauria bwana waziri tende nkoigwa gitutarira mbwao mwanya. Na waziri nkomenya governor kana county kiruthaga gintu gikonenie na agriculture no mwanka gwego kana antu baku bakathi gwakikisha uma gintu kira igikuruthwa kana ikiriku. MCS baba baraugaga kwe mantu kana kwe na mirandi mekire mabukuni ma county emiriku etemiriku kwe na uma bwa mantu mama siasa kwe MCS bakona ita kuna project ite sasa bagaya na report Sima TV na maezi yone. Babati kwa na official report bako communicate department. Yes. Ya department bako kwa tele manto yara. Na project iko budika utinile iko geto ni assembly. Kwa sababu wanakana ya pendekezo na assembly ita ya kurukia. Hiyo process ni hiyo procedure. So tote meagwa na kwa ngulite geta na kaikari pa buzio basi watu tuna report. Tabombi chenga mana kawala chubiri project ile chabdo zidriga rembe na zidriga yele ile dalili ngwe gabana echumya kuona project iko bakudhiria ngwe eka cheto kwanja bado cheto odi project odi la ati we do our project to the final completion. Yes. Na gabana yate nyakurura odiro gabana ora machina na kirura project karura project ile ngwe Kigyo kira MCS baburi gwegwe bagicokagia nigo bwana waziri nkwetha kwa nkiona gaibwega muno MCS ba county ya Meru bakaiga mantu maingi nthiguru mwankira thaino no ntiba kuona miaka 3 gukunguta nthi bakirwaga na governor ni mama na bwarema na Kiswahili nakyo kiugaga asiyekubali kushindwa si mshindani. Kwa gupa bweri tugwetekeria na bakaruta gwera anokego batikwenda governor Mwangaza lakini bagetekera tu bakarutithania gwera noe nonto nkoririkana kirero aria rwa governor Mwangaza augire gwe na rugurite mirango yonthe gutie muntu atagukaribisha gwake barutithania noe ngugi bono ma na augire gwe focus yake ikurutira mwananchi gwera ende tiko gwatana na anto begwe bakiriyaga mbeca cia muntu cia mukari wa Meru na uga waya wena ndeto cia kwenda kuria mbeca cia Meru atigwatanira nagwe kwagu ngwiciria watontu warikie kubera bwana waziri no betekire tu bakaraniria na governor na bakarutithania gwira bagatiga na siasa nyingi ma uge bwaku bwa mwisho bwana waziri tukiumagaruka no ntinkuona thachia tu ikuthira ngona mwaru wetu wa kuthoma ndeto kaurio mathuka ariaga oli bako muriango ndakura ndeto mari bwana ndo maromba yo ngo me baromba ngabana na inya ombi barenda akibwithe kana akibwithe kire oi bendelea kuromba ngabana yes batu dedikara account tera kwa utangwe batwe na kinyaji mbona wabatara baleza tiri batita gwe tumo yumba to wege bese to tebweza cheburu wangu wege yare ikevi yao kevi araka ka grasi mujumbe wa Egembe Central atakwa onda nikire ni kile ngare bodao otebweza jinya bukari ndani kire bwana waziri mbegu jaga anto bagwake bakirana mekali lionde ura wege anene eguruma nganto Ugeteba genda jaja tumeka bagenda chia aga grazi na kevi muntu na mingu epio ende bibi na wege ndo aigire nango ndo mama ko mono na kana na ndoa uruna ke na ndoa itangwe na ngira ndo beto ba Meru bone ke bela Merry Christmas na happy new year 2025 yes urungu endeleo bakaria ba tu dikara ka utwengwene atufungi mu ofisi bonga tona toto bagomba kugira nunduma yes na bagomba tebuka thank you sana bwana waziri asante sana kiongozi tokeza nilina ra county ya Meru wana governor Mwangaza mwele to kumukedi na tuto kumwende